mimi sipeanagi advice. Akijira hapana, tu nisikize tu alafu ndio uniambia nitadu aje. Wanyita. Gikimuria maito zena kawiha. Riu na njira nguhite kwenda kwaria Gicwahili kiria aragia ri. Agikinjira riu we ni agikoretwo na muzuri. Ena mundurume, reke ndimwita mundurume. Ena mundurume, she is in a relationship. Yes. Tondu gutekumakania who it is. If at all there is that thing between man and a woman, that is a relationship. Yes. Na ikinjira riu thina uria akoretwo naguo munene ni atiriri. Kaingi na kaingi mundurume ucio makoretwo nake ri. Mahitania na mutumia wake maundu maria mekaga kaingi na kaingi ri. Mundurume acio atwaragira muiritu uyu marakara macio. Hebu imagine ananipatianga hiyo hasira na kujanga na hiyo hasira kwangu. Sasa mtu kama mimi nastahili kufanya nini? Amwiriria kiatia? Ndamwiriria kiriririe tondu onake ari o kihiko-ini. Amwe ni kama tuko kwa marriage. If at all you are dating a married man, ni kama tuko kwa ndoa.